Silika chama Yesu he paibi ajisute khwa befulangu. Hello, we wish you all the followers of RVA Listen Service a Merry Christmas. Avi Yesu sete nanasu ajisute ka chama Yesu he paibi khwa befulangu. Nye nanya mate phoma gama jikonya mandale kwa jo muli nanya tamate bema gedungu ili nanya tamanya Santa Claus jebi Christmas bema thuma judemo bema gle bi thuli nanya tamanjolo tawu Santa Claus jude bema gedungu Santa Claus bemanya seshama Claus bema ima mingawa jijibanya Santa Claus bemanya seshama Nicholas de bemangawa seshama Nicholas nya Maira bema lope kwacho seshama Nicholas ngasani inya edi ni ha shitsuko sahama sungwani de chumosoni edi saha litsako seni hama choni de manyeli sungalo itenya Nicholas of Bari ngai nibelo Bishop bema tipada tirunga seni mira bema lope kwacho tipada ngalo mira bema nya asha maina Greek ngwa manga seni nyenye tetsnya turiki kwai demre bema lope kote kukwa ngalo kote jekwa nya roman wati buli jema je ngalo bema de suwalo inya aventu bema kochi lama ji ngolota ma ji bema supa yesu pai ma chi la se kate lishina te bema ngawa kote jekwa inya shasu musu te leshu gama ngalo I leshu gama nya shasu musu te shasu musu masulina sakwate shasu musu yategwa la senye hikukwa la senye kuku nene la senye leshu chagla mangawa kute shasu musu bunya kumate mote nima akhu kachi nyezinye ngukwachi bi twemye kwachi kachi loi manga senye soza aji nya leshu gupa kumate senye shalo ule senye amanga se bemate soza anya nya thulu khwala makwabi tipada Nicholas namate silio imu kwanya ite Santa Claus bi thuli miugla mangawa tumanya Santa Claus jamingalo sai Christmas bemate chonyanya Christmas bemanya Mass on Christ Day bitule bema kwabi la mangabu Mass on Christ Day bema wacho Christmas bema tulikala mangalo bituli belo aliwuni ne tulikala nge benya kete jikwa Jesus zabu Yesu hebe de yete latingo kwa bi misa kwa pushimu kwa cho mas bema tuma Yesu hebe kwa yelo koma mas bema nya ashinge benya sifa Yesu lebo tudu de sukwa chutidu bema kuma de yamangawa nebe kuzu sukwa nya pwedo bema ngawa papa zama bituli belo kuma de beshingawa kumate sini hama nsili ni mak sakwe de shikwa tuli misa bema mas bema chutiama papa chadama tumate tili yamangawa kukwa bi sipa Yesu hebe papa chadama kwa jile bi tuli bema nya akhu shama wunyeni ute kukwa jo Christmas tuli bela mangawa Christmas kwa jo ni Christmas tili kalama ngalo bi tili belo uli ngai mi tibi ko sonya tili mampe mas bemanya soju some zama tili imami rosani Christmas tenya soju some zse usade shwe gama sepa Yesu himpai bi tili imami buda sungai mi jolo sepa Yesu himpai te tim bema mawale ho sping sunya liban Navidad belo Italy pabunya Natale fago sunya Noel bitli belo tuma ajinya abiza hulama bema imami jolo kete de sekwa sepa Yesu himpai li hate yelo bitli belo uli ngai mi edi ni hani setiko wanya Sextus Julius Africanus
贝苏玛里，是把耶稣很人呀，是你哈嘛你是我你听啊喽，比特里贝拉喽，在苦中爱米所你听，是把耶稣伊妈妈玛利亚过对你对个拉玛拜贝玛的，sa哈嘛你是我你听耶喽，古嘛问你呢，哈巴古哈罗里听，贝玛问你呢，是你哈嘛你是我你听，特里伊拉玛哇，古嘛里嘛是古里是你哈嘛你是我你呀，罗马出西部，伊我你过嘛吃过，乌萨的嘛哈乱嘛吃过，妈咪的你过嘛阿罗，古的几过呀，妈咪的你过嘛黑你，妈咪的我就他嘛黑你，妈咪呀，都里过就在的话啦嘛，别是你妈咪做啦嘛黑你，别是你都里我就他嘛黑你阿罗，我过就你，罗马出西部，耶稣是咋不漂亮呀？我听你的耶稣很白，比都里伊拉嘛阿哇。Bemesamanya kete Roma lipi nekwa sipa Yesu hembete ke fama tulikulia de mangawa gumanya lipi bi shatema bema imami tulikulia de mangawa ni goma heni pai damade Yesu hempe tulila mangalo ulenye Christmas bemanya sipa Yesu hempe kwa chutiama misayama papa jadama heni tumade Christmas tilibela manga senyi Christmas henya Roma soshibu memide udutama tumate Jesus zabu pai bema sipa Yesu hin pai nekwa tilipyo la manga lo bema te tulibe magafula manga wa mamite titikupa nasidungu